AGYENKWA KASIEBO BEDU YAKANO Wasira mukanka wo yadie yakano KURANKWA AGYENKWA KASIEBO Tiefo nyina ha ye sanso emamo akwaba ha eye AGYENKWA 101.9 kasa fidie so ebraso ye memu nsam ne nkrofo mara so de ye nsam twefo atempenten kwa boa na masamufo so ne so no yensu ye gibredi mu nchiremo asomo awiei ye asomo afi so Matel Junction to bi ko abronsa tintin ni mo abefo kwantempo so no beti ye nka e wo www.agyenkwafm.com sanso na atenka online.com hoso betimi etien modernghana.com na listen to my radio.com ho nyina no nsemi etwagu e wo ho information center dodo no a na efa ye nka CB asundwe radio online wo nyina hini babata information center medmamu akoka bofo e wo bo man calling FM aguna so adrom finfin mantem Facebook no eye AGYENKWA FM Kumase 101.9 na YouTube no eye AGYENKWA FM live ensam hudo e de esum awigire no wodo adwenkyere beba ne akenkan e de amawo ye kwaswa sraw se ensam a wode badama ne nyaketiwe sinya dudurowura kasatwie kasabro na wayi de free mo enkwanko fam free baby enfamre ye se ye nkenkan e ma wode ba kutumu a na ofoforo so anya kwan e de ne de ababi eno nti normal test line no eye 0204 905 0204 905 ensam a ewie ye de esum wo no ne edi mu akotene na edidi suei Ambrasi bidwani wo gye wo mo mafo won wonsa wo mo do gye abato besuare so Frank ano dompre abo amane se wo manfo a won nam keka se ha no adwusu ase wa cross carpet wa ba be di dom dodo no ye MPP amekuro afa sasem no nikura bia enim na opani a wono na kasa edema ngumesua hye no wono so akasa na nsema wode ababontin na no ejina abranti amanase azure na nsani nhwem bia wo ye de ba abontene na wo che so mo nhwem mo so ye ekyerese asamanase o hyedad na ni bota empanimfo bi eni titiru opani o hwon ngumesua se bia agya obeyi no na nkode agi ne din na ho nsam ye bekwa kotie na attorney general atre kata de akakoma auditor general se covenant nhwem wo a wo ye ya wo de ho nsam aba betu dwa no one K ensign na asam no nyasa ene ti anase ne brekura nso NDC say attorney general wankasa na nisuwa bili no e wo sansem no ho na oru akwame na dankan papa ye bibi atwamo na wono ene ye mfimfin mantam soafo wakasa kire se MPP amyoko no ade ba ko a wono ye be nyansasem ebebo amanyoko no pa amo makonkan amanyosem mu se wono bepa Dr. Alhaji Mahmoud Baumia se won Frank Atuni na yekopem wo apoye mantam no emu a watwofo panyi de ma NPP amekuo ne wodi tutwa sa wona opeso tu Franka adema NPP amekuo na wodi amekuo ne kopitumi 2024 no ento aba won mo bonsefu awdo a won mo kano won ma won mo nkasa enye de a branch ni wo mu a emfa sakasaka bia ema na ye ko mfimfin mantam ho no mo ana yebeko ekumfi abato mpesua ne so opani a wono na gire mu eboaboa mabuna no edima MPP amnyoko no wono so akasa kire se se oba swami hanom a swami NDC youth organizer ya na no akoyi nika akodi nsensem aposifo nsem no wono de ne da yeso na ni hwade hunu nyina ne se emra ne be adwuma na brantie no ye de na to afiase se be ye be yensen na ho ene adesua de e de ama enchirimafo amanoni sem de kopiem wo Mali mo sikro buchi na faso ani gini manu a
yeah a bibima de tabon to one so adeni anano da one mo twaba so to brane etu one man pagifo agui se said ye one mo bomodi bia se a bibima kabom kuno ebesan age one mo atum ebiewo Ebusuafo wey eyo memu ensem na chese ye kɔ amnoni nsemu eno so enwade abraye na fei enwumeku ese ne ewie biem Atinka Media Village say yan control say Valentine ye ebe ye di no odo so enije so eno nti ahonto Valentine chocolate day no ye ka say ekoso otakwade ba bia wo bia fa hohwemum na to bi efa che wadofo MC Construction Limited wonum abayi amakwantu anampona dansie ho nsem bibia so konkan Entrance University College of Health and Science admission nefiase into kofan krata lufa tablet in suspension malaria dro street go abama konya bedie ayemre Dr. Frempon Manso tetemofra herbal clinic Dr. so hobiele da so no fabre no nto ase emam ni akopiemo ewo Master Joe na kache New Engineer West now air conditioner station kama ede amam Isaac Paint Enterprise paint mu akuku dam na hwe yenkwa na sabe ka biem Amagashi Spiritual and Herbal Clinic wasi ya die beda be so sunsum ne honamani no obetu ase ede amam adwumakuo bia edimu insurance company si anka ncho se wo pe marketers into tiemia na don krata sam aba bejam Abi National Savings Loans bebo na sika sem tutu nyina no atumi akonkan na nafofo no glose spiritual and herbal center na se sunsumu hawo fa beda no na onso ano emfama Alhaji Sidi Bay wani wo ha no da koda na sense on fast kan enka na so obesisi wani no ede ma kama state laboratorium beboa na we de na so atoso tron Valentine ebe bekwase eno nti kwase amawede no enkasa ema Cambridge Senior High School was yes you can ubetimi aye enu to kwatwa bofra ni din na onkohua de e ho no mo enwumakuoi afufuro bi ka ho na wiei wonom esoyen asene asomfo yeje brena kase ntwem ye de asommo eye me nana amaboachoa meniminu abema the president ADUANABA AGYENIM BOATENG Affair Busia out to an inner hooting poma, Matria Marco Crobotini Pie, Yadeba, woman, one chest of the woman that Quachila, Ayana the party, the Cassini woman say, so a Virginia at the Amamo. And we are there, the Baba told just a copium, or maybe I saved your film, I saved your phone class. One Mussolin could just one by Yente, Nanso, a Juma or I was one call your Amagana Fan Tampa, Efria. Na uko piemu mnashibu jefia aya na mnashibu jafono obia obabia watra edidi juma edema nempesu asofo a wono soma no ewo mnashibu jefia no emu na wobiti se aka ne panipa no oda donkuma na no wo mnashibu jefia mu yerua haruna ejusu ozo obabia wote asa na no na endisa mekono atwe wonum kantankranti ade bo akanie edumadi a ewo mrase bidwefie titu edonkuma no afemu ema asabe di dibre seba no dini ewo donkuma no afemu no asesa enunti enu a wonu kopiem wo mrase bidwefie na mrase bidwafo obi a tena so no na yerwa na ejusu waye tentembo akonya ntachi onya baabi entena akonya wote so no ye yiruso adwa etu okaka nania no and who say you are Joseph was Seusu as Antebequai, and Yasebidwani, Nedja, Esiwo, and Ruti way and Adrian say, Ho, and a Wianoma, Obetu, Dawakotna. Why will be born a Betisa? Where you do why Sakonyo? Now, what on they say, a Dusu, and Akonya woke out as well as Nasami Mina baby, enter, a dear Diana so. Would we a penny? Collins Dawuda or no Nakonya net is the one over to me a court rock was Debbie. Young Grumponi ni penny one to me and yet a year near more home samsa. A son said, Mamma and she share quasso, a money muno. Collins Dawuda a channel, a film, Yabam Nasib film was our channel, yeah, and Nasib Fio, or you a dinium 20 minutes, Nakonya Sosa, a almost one ho, no more transfer, and your fat. I can remember so quite Jabba Sina Pena Conya, would to be Pacopa and Conquer Tansus and Tadia 1 year, and don't say so over time. It was 2 years who said, Joe Weiss, first deputy speaker, what a year at Jacasium, Admire Rabban, Baby, Nana Conya, as one was a
and a metna. As I go as I'm pouncer, I am majority was who Macotраho, a day. And what will catch your wife say, Mira, they said maybe I'll tell Cosropa. Wakonya ne da hodia mame kwatranso na me so mini djuma ampa wakwatranso na ensam no bobobobɔ no a na omu ebisa sa eti eba ni say no how na juice wo person o chese wa cross carpet ana say the city say o meya bakosemu no wo awe no intense say minority bekwa akwatran majority mu enya bi busa say na ndi sia me ko na fi sem wa na omu kan ye efa bla ye yi won dwumadi efi ho no ne bo anyo so ana na no na nsawo modo agiri emra hyebedwani Frank anodompre aba bonten se wona wo keka se how na juice as wa cross carpet as wa pese woni MPP mra hyebedwafo no ekona ekra na frapa ewenye suma no sa asem no enukura bia ensedenim na yenko epanyi se dwom eda ni wura no nete Frank anodompre yentie no. It's one thing for him to have said that. It's another thing for leadership to engage. I think they should do it quickly. The more it festers on, it could create problems. So I'll try and talk to Kwame. If there are things that you should be able to do, the timing is of essence. They have to do it quickly. But I'm saying that he sought permission publicly. This is not an issue you should drag. I take a cue from what you are saying, that the positioning, especially for Honorable Haruna Idrisu, they should discuss it. And I'm saying this carefully. I am trying to create any bad blood between the current leadership and the previous. I think it's just fair. So Mundi Hunkomo, and it has to be quick. And he said it. He said it openly that, Mr. Speaker, I have to speak from your position. And crossing the variable, which is like the litmus test in drawing a conclusion on this, is the intention. Check the law. It's about the intention. There was no intention to cross carpet. So ab initio is dismissed, and you have to dismiss that. Wei ayen sawomu adojiri emra hyebedwani Frank anodompre na chere se won cross carpet se ne agofo kan on cross carpet enti se de bia no wo mo komra hyebedwafie horom ne se bia adom be kona urajo wise ankwa ankotena ABS speaker konwam ankwa ankoche no eno no Haruna obetena hefa ana ye ka se bia Collins Dauda he se woni ho won so ba no obetena konwa so a hefa ne se Haruna be obetena se de wo kanwa eti bibisa se ono na konwa e de sei ato force na betena so ato force akonwa no we planet so sada esi ho ya de ndo person betena ato force akonwa obetimi atena so ena se ne wo kan se bia Collins Dauda konwa se afe na wa menye se bia obetena bitumi wa mi de mi hunu se nkotena so a enkanyamfom so esan se kan se position na ye kan position jo wise so se mi ka say wono so di bia wo no enti nkanyo ono na konya kwa na se okotena so cause mo ho no NDC mra hyebedwafo mo nyina na enra o mo call parliament ede ne ade bia nko enti adwene mo fan no eni kwa se ye create ade bia be mo obi tinchen a obadwindwini bebre esan se kwa wo koyi nko bisa se o mi begina mo ma mi mpehua so for me da so ye mra hyebedwani ma mpehua so for no we nyina ye nsem bia se wo tietie so ha na ekeka kwa ekire nti ebesere de aduro no ye gidi ye sempanimfo akasa ama yi atoyie enti mra hyebedwafo ne akandifo ni nyina na te omo ho aso mo ye adwuma sempu bibi wo ho no ma mo nyamma obi nhunu se ase menasepo bi da so ho no de aduro no eya somdwe nko a eye nkabom eni nkunimde na mo penti mo nya ne sa na NDC am nyokondi o mo hwehwe so emre mu ma wo mu piao ebusafo ye to akase ne som na ye to so dia ne ye bo e de awram e wa nwumasuam education ministry e na ye kɔ na enum ho e na beto dwa ya wodom eche se abrantie nsɛmtwerɛni Manase Azoro aye hwehwɛmu bi na ne hwehwɛmu a wo ye ne eye sumase hwehwɛmu e na ɔde ba abɔntena wo kyerɛ se adesuafo ye a wɔnom ekɔ sukuu bewie na ɔmo wie a ɛsɛ se ɔmo to aso kɔnto aso sukuu no ɛkwan ye fa so e place wo ye placement system no kyerɛ se dwurumudie ye ɛkɔ so mo enya sam ketewa kra ɛne ɛsɛ wo sika dia babanya sukuu papa kɔ na emom sɛ wo ye kɔhwe ba na wo ba no wonimade san bewie ase no na kyerɛ se sukuu ɛsɛ se wo nya ne adan ne nkwanta enti asikafo meyi asabio obuko suku a ebi ohon ma monhya dante na omu hu nsua de maame ne papa ma enu ti be wiase na suku ahodo obuko nyina achi omu ampase nanso wono maame no papa no pese ebia suku wei ene yabodi pese ukọ enu nto betuatwa mo makonom wono na chese omu kompanimfo na aso no makwa akotwetwe sika no a na chese suku na omu ma na epenom wono atumi anya na ne ebia wo kroketua mu a
wono no twa ya sa school ni se fata no so okọ hokọ na disua so no wono wo anya kwan na wo kire ma sa placement system na nka ba na nka ye pa na so na sika bi ni dwumudi akoso nti na asa eya mani adane enti mana se edito ne ho so ehwehwemu wo de ba abontene na wo de ba abontene mu duaduamu no ano na kire se ba bi ade no ehie no firi ba no efisuru ho do mankasa nkasa education minister ono ankasa di mu fobi ya chese ho nsem ba ye no akwakwa bebre na sansemi so na opania ono na kasa de ma education ministry no owura kwesi kwaten abekasa ya wo twemu se he sansem wesi ababonten no ho ne kan ye bibia ho no mo na ogidi ye pa asa manase azuru ehwehwemo ye no boapayo kwan so wo ye ediaginidi wo ye botanyina ne se obeye na afidi a wosum no ebeche adwene kese anase nam kese ne hwan eni asoafo no eni akandifo no mo woso no enu anti na ye chi wo mani abu omudi ni aka wo ho asama na ona tinche atifie ne kase oh eni sa brante yade ensem tradema no no pa na ye wo se wenyina ne yade emwa wo se yade emwa esense sa asem a ye kan se wo hwam adomu sukopa education minister no woni hu fo wom nanso nam kwan ya nipa bi fa so enya access ema cheso mu bo wura mu nti placement system nu mu nti access say akwakwa ensem bebre owura kwesi kwa atinchirem ode ma ye ne yekoti bi free no ho. I spoke with Manasa on the same subject matter. From the Ministry of Education, our position was not to respond to this because we feel that we've given enough information as far as the subject matter is concerned, and then we've offered a lot of explanation. But it appears, the interest is that, get a big fish, indict him, make the story look big, and maybe the investigative piece would have been seen, or the team would have been seen to have been probably doing a good work. Because why are we here? The ministry has, in many occasions, on many points, explained the possibility of an access being abused, coming from the schools themselves, coming from even third parties or the general public. We've never disputed that, but it would be very simplistic for anybody to Minister for Education, just on the basis that the general public came to him through persons. It could be journalists, it could be pastors, it could be ordinary Ghanaians, and that for that matter, some changes were made with regards to effecting a change in their wards placement. Any owura kwesi kwate wono ena kasa de ma Ministry of Education ena ensam hodua etwaguo no wono so akasa bie ya wo twirem se botaya manase de yenhwem ni nyina no ene se empanimfo bi ye bepa wodom hontoma na se begu wodom anu ase enti afidie ene esum ye ya make say Dr. Osei ya adutwum ekame se asa ya pa no ama nipa nyina ehoro no ya to KASIEBO do so na yenkwa yanim Ebese na kakrenie na Auditor General wono ehwe abankrata asemu sese na aban edwumadie esi kwaso ya soye ane ye aban empanifo anasa adwumayefo bi a ye de dwumadi ase wono sase esika semu se ye nkrata asemu se wono musuko no mum honkonta se adwuma no sa pepepe ene wono ye no ana eno kwa so da nchen a Auditor General no dwumadie ni se wobehwe secretary shepo ne kankan ekoso ewa aban edwumadie mu ana ampa watrase ebunkunta COVID-19 ba yesika enya ya brabo aye board ho de disika no ye se na ho nsem esi atie ene wokuche nyinya de agunkrata aso ene wode aba betudwa ene wo chem se sika twitwi di a COVID-19 ande nim se ye ade ba bekunye no Daniel Prokuma etigum eye adasa eso no discovered 28.1 billion Ghana cedis ana bra ye na ne na ke de asase nyawam ye kwakwa ya yakowu ene fa ho edinye sika na Auditor General report on say abano yesika sem tutunya watoto papa so edisika no ama adekode portia na ko se edisika no ye no ya tumi afa ma meyo ene wode wonsem aba betudwa ene ye eba betodwa no Ghana fo atwede se ye aprawadam etuawano okoda wosore so a saa ene won mo kika na won mo kika saa sem no nam so ama aban mranim ni panyi na so ye Auditor General no aba bonti atwekata ade akoma Attorney General atwekata ade akoma Auditor General say sa COVID-19 a ehun sensem ba ya wato apete amagana obi ekebie no ebe ya wonyai won fatamo ento so na asem no kwa ba ya no e wo se kom ya se bidwefie
amamra sebjafo bobo ho a no hu ba bi ensusu ade bode ho befa enipa wo se yatwe na so de wo se wodi sika no bia okofa se sika no ede ba mo magana eje na ade we de enkoba no sa na prekope auditor general this ansem de aba abontene na nsem no babeto dwa no na ndisi amekwo no so aba abontene no chem se one more the attorney general ho ya papa na o man ya secretary shepo ene kankan emene ye ahye yesepo yempe kwa bia yebetimi abena no wase ese ntimi antu ase kra na auditor general tu na mo me yehu se COVID-19 ba ye nya sika na aba no di sika ni nyina wode ho nsema ba betu dwa asa de attorney general no popo nani ade kire auditor general ene wono mo chem se ena na no sa ana yewra Daniel ya Domilevo etu anamo sa bia ne yede pam no a wode akwakotena fi no enya nwanwa ekufu adoba omia memu ni de NDC fo cha kronobonko a wono makwakoye na twetwe mentwa yensan kan wono masem e wo kwan bia so enu nti sameje mfi a wo yenkita wode bofotene adema NDC abekoli chese se siyi pa ni eba beko e wo Ghana be mu a keta ahye de yentimi nko entia ne anase wo kina na nyu obi na ye bibie aya Ghana fo ne ditumi adema na don kwakufu ado na obi a won mo rehemu so obetimi akonti aketa ahye fo ne kankan wono ba ya wono wo kobre wuo no afede wo so mpafen ene de nam aketa ahye egbo twi kobre ma ba ye nya na boboa no ene kikira ye de kokosie enti we se no akwakoye attack bia attorney general no edema auditor general wase anase mo de eba ye de ne yahu eno ye tata wono mo sa ena we so aba beto so eti NDC say the attorney general auditor general ne general menu nanko obi agradi ni kwi auditor general wode no ho amamre kunu no eka se wode no ho otimi ye na dwuma ena so general baako ekwa akotwi ede afa no si onu che se enye ne kwan eno no general ni bi mfumpi soso echebi attorney general ni mfumpi so bi mfumpi soso echebi enti mfumpi so ka we de woto wakache na wo ye wadwuma ana me so me wo makache ana me ye adwuma anopay story ba kwa na ye no obi comment on say moka say emma auditor general emfa report no emma bontene na enko parliament ya de ade ansa na nkomo hwenu say sesa na tie dia adenti na institutions nka ya aka na wo mo de report ba ya ne publish no ene de man so de anka sentia na we nku ana enomani de akira ede na wo mu ede na wo we say mu esan say mo ede na obo ya eni KASIEBO ni din edi ade na nipa wotiamra wontiamra edi enti na we nko abeto da enti James Crew Chavez na anopay wakan sa asem no wono ye chairman Emma Public Accounts Committee no ena na wo kire se hu behia pa se wono ma owura ne kwan na wo ye na dwuma se ne se esan se binom de ba ye eme publish ye mo ni apiafo se o ma ye adwuma no adwuma na mo ye obi de na chese kwoto de ne bodwe obi de ba ye kan ye no ano na fe de obi so de ba ye COVID-19 no foto no ye nyina ye foto ye nyina na ya de ba ma ye enna eja adonfo dom ye ye fa so nya amfa so etinka sika no kra no ye bu honkonta ye mu na Ghana fo nyina hu bi we nya kukuam asem on se edu ba bi ebi ne sa bondholders asem ya ben edu ba bi na wo ka che Ghana ni di hye se onfa no mo afode mu oman no a na akwa yetene abeden pa wo hwe ni wo ma ekoso auditor general ensense mi yu a se de wo ka se yade ba ma ye nyina eni enya ye ntobo akakra eji se hunkuntabu aba ni ye Ghana fo hu se de akuntansika de ye ya kenya boni nya cause COVID-19 level ye tinga kanga kla obi atue yes eche koda sole na wo se bibia ba me hye sapo mu nsuo me fa me kakra wa meboa o man no a wa abra hunkuntabu ba wo mpese metia na me de abeboa cause ade ne kwa ye mu hunkunta e kwa ye mu hunkunta they say de ni bre na aba se ne wo mo ekọ pension ko ma hu me James say obi ani ade na wonim se sa bo on se ne so mo ko picketing wo mo so na watwumu ni nyina ha nti wo ye na former chief justice Sophia Akufu former chief justice Sophia Akufu waka hu bi omo hu no ho yes ma me no sika agwa godim ya unity obo yi ma me ti haircut ma me no twa pemia na wa pemia na say yes sweat
Oh, the thing you know from what's up for Faswa? Eddie, Rade, Eddie was some grande. I'm not for picketing. What must I say, dear, and Penny for some more consider or more any categories into one here. One woman for your queen in Pano. You bet one mobile. Oh, said they have a can say, oh, what would you do if you're so at your watch it? And maybe I would do no, I are so a bill 81 years, 84 years. Yes, yes. Enti mo akaka number wo ye bi say wumfia na ye hwe akaka no wu ana chese wo de ye yi we from near sika ma na bond bi politicians wo mon kan ho bia na ade wonti wo mon kan wo bia kasa se wo mon ko ma ho medie sa da bi the kind individual you know ai wo MPs no bin kan ho ana ministers no bin kan ho oh wo mo no ana se komunya ne wo komunya ne wo mo e na wo be hwe kra no enka nye bibia na ba ka obi sa ho we na wo de okakra wa bi na wo de wusu ho no no enka no bibisa enti mo ni bie na ye de ensaka mo ayi kakra bia na mo twaado oh ye sheda nya yi bia abusianfo ye to akase no so e wo ensem fufuromum na ye ko mfimfin mantam aka ne mfimfin mantam soafo eye owura kwame na dankan na ene dey woni nsɛmtwerɛfo akasa ya wo twrem se MPP amnyekuo no ade ba akwa wo ye be nyansasam na beboa MPP amnyekuo na mo makonkan wo mo da yeso no mani so de hunu nyina atumi abam ene se wono beto aba edi eyi Dr. Mahmoud Baumia se onu oni MPP amnyekuo nanim entu franka emfama wo se bia mfiempinu aduonu enan aba ye beto no wono betumi edi enkunim na wo twrem a mprempre ye kasa de MPP amnyekuo no enhye da se ebre wei ana da se edi ye kwakoto aba ne de nanso wono mo hwemu a efri sabre ye ankoba ye afina wie ye de no makoto aba edi apa wono akandifuom na nipa bia wono mayi wo muti mo pese ye to wono so aba emo mutu franka edi ma MPP amnyekuo no a wo bia gine hudi wo bia kyese wo ba obetimi aboa sesa MPP amnyekuo no hyebre wona wondi aba bonti biem eye Dr. Mahmoud Baumia wono ehura di kan sanso ana aka ne soafo na ohwe dwade ni fididwuma sam so owura Alan Kojo Chemate wo ka ho bie mia mi mra so bedwani Akin Central ma so bedwani owura Kennedy Ohene Japan wono so gina mu dendenden ana aka ne soafo ye na agriculture ensem ohwe so Dr. Fiya Koto wono ni afoforo bi eka ho bi na sese de wo mu nyina ni abere kire se obi a kire ne krache power e kire se di tumi hye ne nsa obetimi aboa ama Ghana akonkan na na owura kwam na dankan e kasa wo hono wo se ade ba ko be nyansasema MPP amnyeko ya ebebo wonmo prekope na wonmo da yesu ina tumi aba mi se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wonmo ebeto aba ade yi no woso mo ye saade a na tese kwan no no nam so na ebo mo fom mo sa koto aba de yobi fufuro bia de eyemfom so kase pon be ya wan so mbe nu wo mo mo nkwada nyina owura kwam na dankan yentie no. He is the president Ghana must have. Says Yama, nothing walk okay. Oh, Gara, Gina baby for friend. Or to make a ginam pano, na is so poor as a chim, ne pretty pinquichi. This is the wisest thing this party must do. The wisest thing. The party needs party no. The image, the name, the future of this party will be best decided by making the vice president bear our flag and lead us to victory in December 2024. It is the wisest thing. The wisest thing. The party may be. We had kanko. Now, me, Agentanta, Nechinjabia, Obada, Oboruyade, Obo, Ghana, Minor, or the MPP. Now, by the bay, Mande, Abaye MPP. Why we? I should share with that. Maka, no go pay. This your grandpa say, but when you are, who know when you do or they you do. Ebusian for any ye owura kwame na dankan wono e da bibia twamo na oye mfimfin mantam soafo e na wakasa ya wo twem se ade a MPP amyeko ne ya ebeboa wono ebi e na wada na die no. Utie pranto bekasia ya AGYENKWA 101.9 akasafidie so yelto aso na yankwa yanim ewo akanifo a won mo bedi MPP ameko yanim isie kopiemu ewo poye mantem no mu atwofo panyi di MPP ameko no yewura Tony Osei ajeyi ade atodwa se sa kukudan wa won mo atwe wonti anaso onye opepa so obedi MPP ameko yanim no woni won mo chitaafo se de tebia no won bebontoa atre sentia was ya to abama won no to franka edema MPP amekon kopi to mikase no 2024 abato no na no na yewura Tony Osei ejeya wa yetwofo panyi de ma MPP amekon wo pemantem esese
ensem a won mo ba keka no won mo hwe se enye kasa twitwie watime wakame esan se wachemu ampanyi se wotwe yo no na bom edi akire won mo ba keka edi won ho atema so pa won ho abo won ho adapa ebe wie akire no na akoye wotan kese aba beto won mu enye obi se asemasi ene se moto ababa no dia wode no nkrofo nko anko campaign eme enhwe wose saade no eya na emwa kra to se won mo to abo a won mo ebo no won mo nka asem a obi atie na waya no dinani efemu a no wode nsem no tutu susudua so a obom sampa asemasi wo benten ene to abama no asemasi no wosefata so odi amaikuru animu a ebeye yi eno de omu wie ne saa na obi amfa puni anati mpo bia amfa ense ditim ama no nkontia MPP amekunu 2024 no wose won mo da ubo no won mo to abo no won mo mane ye de ati se na na amaboache wankwan no esofo mu ata na asase na apai na ekokoba ise ma mi bidie wotasui ensuo gina fa emeko ngine ntine gina fa eno de enhye da emwa won ekwan bia eso ena bie wuo no wose wona obeto aba no de fe won se delegate ana no akora bi se owie school a adwuma obe delegate ena bie wo coordinators ene amekuru mpanyifo ahuduo bi a won mo wo mensin mantam ene ye won mo bia ahuduo a sefata se won to bie no won betimi ato sa abanto se won mo da ubo ne nto aba no won mo manye krojen Tony osei AGYENKWA nkutie. In the history of Ghana, since the inception of 1992 Constitution and Democracy, a baby and who are ultimate cop beyond the 80, we are 8 years now. Any tribe in 2008, they could do a link across so the man crossing 50+1, my NDC, but this time around, we are determined to 8 no, if we break here. And to be fair, and I'm a day, and I'm more able from in Kabul in some airport constituency, all of us to come back and represent for the party. Breaking the is not just a slogan. The idea is at all costs, as a team, it is only a money. So we can normal with any human institution will be our preference. We say electoral commission about to about we are a politician and will be our preference. But finally the first ISR campaign and then the better say yeah a kind of meeting up on human as a beginning of the we are for penny de ma NPP amekunu wo poemantemu Tondi osaye jen wachem se dania obi a wonipa osusu se obetu franka na nipa oto abama no a esefata na kanifo no nyina so no obi nya franka ni tu a esefata enti won mo hwe de obayu a enkoba se obi betia obi na so ebewie chi no na de masotwen aba abeto MPP amekunu emu Yetua kasiano eso ewo ensemfufremum na wuba swame abato mpehia so abrantia Razak Avolia ene ye mabunu domfrefo edima NDC amnyukoda na wotwim ne honsam eyade ya kabia momanfo atibise ne nano akoyi nika ma wotwim se abato ye kwato ne mfiempinu ne aduonu nan ne de he de besi bia besi se mojasam no mudi nkunu ma enye mojasam esanse ehuru bi panyi ankwankosi aga okasa wie ye no abambafo atonsafra ne ya mekasei otwere kukumo enra court ko na sam ne so Ghana fo nyina ni de chetitru ene NPP amanyuko no na mekasa kopiemo ewo emfimfi mantem ekumfi abato mpesua so a Openi ono so ene Freddom edema MPP amnyuko no ho owura Mustafa Anderson wodi atudwa ye wo sere se behia pa se court begina wontumi so na abrantia Razak Avolia bebe bia da ye betuna koduro no wo mu jeli ne to afiase na ohia de efri ne nsem o kan ye ni mu anase de waye ni mu na esanso di hu eto afoforo se be ya wo no mukeke kansam sa enfom hu anie wo kasa ne wo chesa wo no wade sende yan la wo ni di ntwade asuo wontimi nsode nyina baabi enkeka nsam saa na wokeka na akeka saa wubu to pasa na chesa wo ko be hyiadifo enti ablante ne bubu ye ni sesei wo bu hyiadifo enu nti na wotwiri mu no na nyese de na kwotwiri mu no na asam ne konebra ne ajanom wo se wo mo nhwe se kwan bia so ye de ne beto afiase na wodam sabi wodade bi ne ho kakra bebo ye ama wo bitenchen na se bibi nie na wo kasa obehwe ne kasa ye na ne nsam a wo ka no wo to sa chem se we na ablante ne kan saa nom emma Ghana for emfa ne tra esan se
NDC amnyoko ni tirimu po wode mu so hye omkokwa mu po na branta na te hu biem enti Ghana fo emfa na sebihia na wo kasa no woto aso kyerɛ mi ya wo kyerɛ sɛ wo kai pa sɛ kane mampani jedie ma biribiduruyem ye okasa abato eyedu wo dai ni nyina no ye ensam ne kyerɛ sɛ enuoma NDC amnyoko ni timi yem enti wo ya branta na kaka asama ma ne ho akodi adwamu ne de wode mo hwɛ entwe no aso owura Mustafa Anderson Kami together, our NDC, Babun Ban, no Denny, Ekishon Babun, Bishop Kutupa. They are about to 2024, or do or die, on do or die, on what I'm bringing Mama, while ex-president, Mama, wait to move on, or your former president, my John the man, Mama. No culture on there, do or die. Today about to, unknown two, who now need to say the Baba, President. Oh no, no, to around the Washington, or says I can't. First batch also Okisia any secure on also on kind about who can God say who people they mean about you as okay and who work a beer who could mean about that dream every if you want to have about what you want to say to you it is it want to be team Ebusanfo ni eti ye owura Mustafa Anderson wono ye constituency organizer ewe kumfi abato mpesuashima MPPM nyokoro mfimfi mantem na wakyerɛ na dwene ya wo twem sɛ Abrantia Razak Avalia na sɛm a wakaka no wono ehwɛ sɛ yebema na da fia sɛ obedam a na wasua bibia afiri mu na ofiri mu fia wo ka asɛm bi ye de akyerɛ Ghana fo a sɛbi ɔde adwene beto ho won kasa saa emfa ne ho eni ade hyɛma ye gyina we so ye twi ho ni atonkra bed mbokɔ amanone nsɛm He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na missy semu huma yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Never seen no what's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, that's from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. De ade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunagye atum se Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa Chinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya kira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehwe santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpɛ yaresa efama no gold ho sensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia miemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuada edikosi memeneta ya hye ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Obiara ribisa
Nida me shiva on the payment and wasn't brodo. Me see all your alternate. Fatigue in a fever, so on the pay me with pizza. Me see all your alternate. Malaria, any more general body pains, but I'm free sick of alternate. Everything be alternate. Sick of in be the ultimate, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja wuna mi yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you follow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja wuna mi yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you follow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Abusia fo edama sesama twaye ni ade awedi enka to amandoni semtew na abibiman kabo mu kro no de tabo ato amamie nsa bi e wa bibrim atoye eso ye Mali mo sikro Burkina Faso na Guinea ni nya ne se kamam ke bi awiase nyae won madwen se wode be ya adwuma no won yo twifa so atwen abanso otubra ne editu won mo amampanyifo eguyi enam sa yo so mebiman ebo amanye se omonna ne won mamemuo no emra kemam kebi ekwa so enso besinye won mutu sa anam won nti won matwe sa amami ensen asensen na watwi mu na Russia mano so afo a wohwa mono ne sem so yewura Sergei Lavrov woko Mali mano emu na amami ensen a yetu won masen enya adwen se ene won nkodwa to ano ewo ye Mali manu mu no mfo won masem enkoto nanim na won hwe enya kagyamu emfama won eti ubepie mu ewo Mali manu mu a won mo mansoafo a wo hwe amanoni sem so Abdoulaye Diop wono so ekasaye na Molisanda Kuyate wono ewo kini Guinea waye soafo hwe amanoni sem so na Burkina manu mu no enso Olivia Romba wono so ekasaye de won mo hwenya se tabo a abibiman de to won so no enwa won ma kwamia bi ya so empo se abibiman ehwe se obedane amamuo no akokamanka bi kwa so a yankankakra won so hye no ma bambo mukura no ma koyi won ma hwe antutu no maye no odane amamuo no elikom kamamka bia wan hwe abesa akofo haw de abapa anti won mo sle yewura Lavrov a wono no Russia soafo a wo hwe amanoni sem so se wonya bibiman kasa emasa amami ensen yensa anyi won mo entum ebio ye de nsam no esi ansa ne de omanfo adwenkyere baba na dwoton de yemfa entudwa adwumakuo bi ye wonum insurance company na edimu wonum se yankancho se ubrenie wonum epadwumayefo nti ba bibia da wo a wutie mie owufo ka kire oba no ntu ho na mo wo ankasa nso no mesro tu ho na mo fa nkrata sem nyina beja ewo agyenkwa FM front desk na bebo yie ama wo so atumi enya bibi aye upenhiremu bia no afre 0546 633426 ofre bejo so agyenkwa FM ye kira kwan ye wo so Matias Junction enti oba na bibi kire so a na wa friend number de atudwa no de odi ba eye CV na afi application letter Amegashi spiritual na heba clinic wo makro aka ne police asonhwe ani mu pe wo se sunsun fa hunam fam de na tete wo awo wan ye den de ma ye dua na yabo wa na wo sabo kidney enho aka wato nsem ntentan fa nya beda no wo makro aka ne police asonhwe ani mu pe udu ka so a oni prison junction no ebe pa ko na eni won ko ye adwuma ye adwuma fiduada ekosi memeda no pa na wo twikosi adwuma no sia Fred Dr. Amegashi 0544 580936 0544 580936 ofena wajewoso na ye de ekwa kopiemo ewo tete mofra herbal clinic Dr. Frimpon Manso ena da yare sabia ano na wose wo ha bia da ya be hye osoro de fabra na ontu ase emawo se yesunsun mo ha na sa hunamani ha wo de bankoa de afa ho de be ya wo dia enu nti wose wani no ha aba ho wo hwade a wo nhye da hu ni ye
glaucoma ni bi ete anampo de bi asenwusie bi jeje woni so nsuo bi jeje woni ase ni nyina ne hadwene ye pa wo pressure etete wo stroke ya de ni bi ha wo no wo de ba obehwa no de amount medi ya na chese nemu nsan ya de wakwa tibi wo ba ye beboa ahso ano anampo no ebia na mema sam enhada enkonkan misro furniture mo e wotete mo fra herbal clinic na doctor emwa wo sise eye back to sender e na wo pa no so ye be ne sa esanse ne oye wo no toda na de kro no de ato so seye no opel no wo bonada ne ne nipa kro ensa ka no hwese eda enti baby bia da wo no wo se fa nyina o ha nyina be dan no na onso ano ema ne enkrofo ka nyina ne se Dr. Frimpong Manso edrowura no ankasa nie ai wo no ankasa meso na kira kwa wota no so patrapa poku krom woni eja mensa bonsom ho e na oben ha no ben Mr. Fred Doctor e was 0240833297 offer Dr. Bejos Isaac Paint Enterprises senior paint bi an ye to di paint dai be so so da no e da sonko e wo potem wo obese chema wo paint bi wo hwa paintu dan from afakra na ehugu Isaac Paint de nya sa de tie was by motion paint one mo bi oil paint DTM semi-gloss satin eggshell and flat one mo bi one makache waterproof paint one mo bi concrete sealer and stabilizer paint ninya one mo bi wo from tipsy dan mu from tipsy dan mu de cham so one kafam and a boss power controller house and wa Fred Dr. Isema 0243 97 57 56 0243 97 57 56 u pependi papa dia ho na wasa ko Isaac Paint was paint mu akukudam Cambridge Senior High School was say yes you can now what me see an just say we be nkratam dia to one admission no e koso nti kwana kwa trouble friend di sikachi ya enu nti so ba be koma ba na kwa sane bre emfinsha be mienso ba bi be wiase fa so bien firi mu ama no ba sai hadwene ye pa Mr. Fane kwa Cambridge Senior High School sansa chechefo dem di for honom wonu benya botre achira bofra na de ma de onhwe bia no ne nsa atumi aka programs ahudo nya no chere no school ni mo admission wo ho ema SHS1 kosi 3 form sanso vacation classes pre-SHS classes wo ye bi one more day and a boarding afi wasi examination center wo honom a abofra ne tenase wo ho esua de wi ho na wo tena twenso hwe ba sai mhihye bia nim 0599 267277 New engineering works say bra say bia mo ye adwumako mu ya nkrakra mo de air conditioner ya adwuma ene awia no bopan sa mo de nya ya na de ahoche ene so eba modru ben mu ne mu asisie ye beba be ye kama mu pe bia to ye be che mo brand ya woto a eye ebeboa ye bebubo ni nya so de ama say ya fabric NCC refrigerators and washing machines ye ni nyina ye wa be pocket county ayasa bia no hwe mu pe kumase girls ho e ho ne ye wo frɛ new F4 0246 48 06 17 and answer 0501809085. Mr. Skin City Laboratory may confirm a way baby I will tell you no for niche mo honum so you ba so ye be ma we dey to me say nye man kwa no we dey say ye enu to Mr. Kwani nsese we dey no ma be ma bi o honum e bia na wabodwe sasi wayiyi nchese ni mabasa basa bi o honum e ma wa no fie kra nya kono sense de egu afono ho no en hyada enya ho meka Mr. Kwa Skin City ni emu nsese we nim kama emfa emam e ma na na so ba agi manim aboso pimples agi manim aboso ensansan hodo na dawo ni chimo Skin City a ye beji pro SSC wanim enche kra enti se dwumade bi da wanim e Valentine ye be so be kwasie bi so be di bia mo wadi ni yedi a ko Skin City ni SSC we di na ma wo so atade fita na akokɔ ne sa no a ana chocolate ne sa na ayu kama or royal face mask ho daily grains or bronze natural and natural restore the be SSC we di no wona tran ye foforo ye wa bie kra no e waso ko mampon woni affordable housing in the edin hwe ni mo free 0248 9362 97 na adwumako mpanifo nyo ma menkan for swift go emfa ema abusia enyi enye motoka bia na yafru motoka ahontoso bambo ewomu na swift go ho Ghana ye ne ayedea enunti se wo fie ensuo na ato obeso okwa asole yakofo oba every school emfa no emrewo a swift go okọ Apple Play anase Play Store anase Apple Store na wa download Swift Go app no ubon say wona wo dem no ye ma 40 to 100% discount a ebeboa wo yie pa be se Ghana for ye ne aye dia ya no mu die won mu nya sika yi boaboa no a tipa no mo de ko etu pe motoka papa
Edia a swift go. Freya 0302905777 0302905777 WhatsApp 0501647600 na yanyoso na ye ko Alhaji Sidibe na kache ni akwa akwaje ayaresa ebe eni hu yade enko ade a mesro kwa Alhaji hon wate na se ne wadi na se yakodro biada obesa yade wose wani ni nti ense wo ba no adaje anampo no ense ne dache enkase wani ni nti abusia obi antimi nko ba bia de bia kwa ha ye kramu eni ni ye de pedua ne kan nti se eni ni se ye ne pedua ne waduru sumo mesro enkase wani ase ye nti se agensem afe na afiase eya na utapo se wani eya na nso jeje wani so eya na wani no ade ben wa wuhu e wa chichiri so a wunhye da ehu ni ye wo ha no ye de hibi wo se glaucoma anaka tarata na se trachoma ni nyina no ba obesiesie ni no kama ye yemfa pani anasa paso bia enka wani no wo se akwanto ho dadwena beda so wa fabre no moa wo afe sunsumu a wade ne ne kekeka ho nyina da oba Alhaji Sidibe begibre na waso ha na no e de ama no kira kwan ofenso na monzongo wo be masalachi no Falaji e wo 0240 994 362 and 0266 666668. Lufat tablet and suspension. If we entrance from Oslikas, Eddie Tobinco from Oslikas, and one of the Abejas or Ghana for my boy party to say 2 malaria at one bunu aso mupa or you baby and ye, Wako Shamunia so a malaria near son, what dre Lufat. Na tablet no yem penifo de na suspension here motofo ade ono mabua wo mpa Bedwan Food and Drugs Authority age dwumadie no atum say pharmacy chemist over the counter medicine account the drugstore bora ho na obenya bi for nchekewu aka ni mrum castle ye no odme hwe animu obefre 0541268721 0541268721 na yenyoso abi National Service Laws beboa na osikasam twetwe akonkan prempre womi se wanyi obi amo akwankyere papa osikasam twetwe ho a adwuma ne de obeye nanso bewiase no na woni kaprekora ekra oni timi srofo ni chuma bi national na wo honom emoa wo se wo pebosia e de adwuma bi bosome no enso ye nanso wo hia sika pan tantam so mesro ko omema bi afa dwadie na pese wo die ro pesika de atremu ni ne kekeka ho ni nyina no kwa wo mo ebeboa sa kwan so wasi ankancho se ene SMS banking internet banking tema banking na yemre baby na bia betime iska betime diska to hono mo eno ti wo modernation na kira kwana ne won enidwa wona tena kese no ewo adum kumase wona agye kuma bonsa tenten no na edi enhwe ni mo Mr. Frey 0270 010026 Entrance University College of Health and Science and ye come for the amawe busuanya bebia ene wo se ukokosua de bebu ukokosua de wia certificate ya deba ma wono wo de kwaje nkate arekra yenye de se abo so anu ofo hwefo disuani ya opeso osua de de koyie no ehwo na ye so do wani ehwe we to bi nkonnuma no ebia yenkwa na ye doctor of pharmacy any degree programs ya keka hom ya ne kwa mikumasi apon no ene hwibomu pa ATBB ni na opeye ne ye di nkomo a ahomani ni 0509 086631 0509 086631 that's 0509 086651 kaisa Ghana Tertiary Education Commission one more agiatum ya ne kwa mikumasi apon na namti ya certificate ya ekapa na nafofo no gloze spiritual and herbal center na na tunza frewo wasi obi na promote we na fie wo ye adwuma waso dadwe ne haw no ya wo de court timadwa na nsan ya Antoni nyina na fabra na onhyew de aye kentenkubutu tiri so no bra no ma fa hodie enu nti waso ha no ye den se sunsum dadwe ne sunsum hanko da fabeda no esan se etisenya da obeso ano e de amawo wo bi so se ya de bi ne ato so ya kire se wo ho e kire wo ya de wakon ku fie sika nyina esa adwuma no wabie no entumpon da bia akotere dwan ho awudie no ase de klapo akata anwoma so akwanto okwo ne aboa ba besi obekọ na nkra taayira obekọ ne esesa ensem ne ye bebre wa wotena se dwene wa onum se esunsumu asem enipa wode okanye se woni bi owo bi pa na so na dwene se wontua na nasa fabra obekọ akodan ka no ede amaw se de haw no tie bia da obehwa no na kira kwan e wo pachi number 2 woso ne ntonchia obo se kwantempo no so na onyema wo wi abeda na se frɛ 0245 167 857 MSL Construction Limited se yenka nche wo se ope obi amanesi wo da amaw sabe edan eyesika ene yede ayontis osa wo kwotu sika aguo ede wo fie na wo dan wo factory wo company
de ama kwawra biase won su da ma e be wie che na adwagu de ha adwen pa eno na emsa construction limited ebe mu ebe twitwa adije wo wasa asente sei won su mu ya abodra abo na wo ho ye be ni nya kama de ama pa eba plumbing west any installation ye ni nya electrical west any installation set tiling pa yamfa tiles ngufom emfa ema wo de be kama renovation as a maintenance say bi agremufo sondan sondan bi asupiti suku bi na say yensiesie be kama emsel yane yewna yewo kromu pop ye ni nya kama frey 0244 84 34 80 0244 84 34 80 ofrey nia yebe jeus afe yemfa omanfo adwenkyerɛ no entoa so na Crespo ednidie efrifufuo na abrayen awie na wose domestic debt exchange program no eyade a aban no tete a wo ye ne kwan soa no eye kwan pa aban fa so beboa yie ama yesika sam tutua nyina atumi akonkan nti wo sra daganafo yenti aban na se no onye ne sa esense ya anya ne sa Ghana sikasem ebedwiri kura ye ne hwea enye yie na wey akasimin Ebenezer sahwi bekwai na wose wo hwe efiri wose omayemoni adwuma na emu ne aye fiatena na woda na wose Nyankopon bambo ede emanu pa na wey edi ni die free wose iso na atun kra die free so mazi wose wo poma ade den wo ho ka ho nkonwa no eno a na chese wo pam ti adwuma de wo bo adwuma wie na wose Agyenkwa FM ye tie mu live e wo ha no mo chese wose Agyenkwa news e best news a nim ni echi ebi ni ho no iso wie ye da se wo ye adwuma so wutie yen Ado Frank Nanado Shoemaker was say free United States of Anapo. That is an high pool as and also the Nankron said, hey, fear that was Agyenkwa news. In fact, Moya Jumapa was said the four, my Miss Ewa, watch Yanum. Now, way Augustine and Napobon, and I was so very free Maxi, and I watch him say, wow, MPP are buying Moka said, Mahama buy a bonsam, Mahama Bonini, why a cron for. And the idea could name and I'm mobile, and our auditor general, Domrevo, a young Hushamwa, most of our cotton pranum, and I'm a pamono. And I'm a cofamua munipadanaba. Once we are convenient in Vimua, Papa and I'm a person mobile minimum. Namonquamu yedipa. A dear grass or no, was here region, watch ya, Kina Isoba, our Mazi, grass and quam. Now, fantastic Wilberforce, Sevi, Asanya so, and was so very free. And was here an MPP 4% me or most as we are so above be one a year Kamuko Yase and I lunch a Martin Baumia, Echita for Mobile Mokum yo a year Kamuko yo not we no aircraft no any say. Could just and puff any chowes a doom no sir, fat more yeduma, yes, we timupa. Breath war for Stina, we a copra, Ewa Swami, police station. Obapa and Ewa woda when Yangrumpo went shroud. Wama posi jumana wudie no enja kese nkwanka pa sagana ko ba wi anya IGP da ka ba be ya IGP a ekebe nemum ti ebe ma akwa mo be ya IGP a no so ya asem foforo ya asem foforo ebe ka mo asem da achi edi corporal Faustina Brefwa awo soame polisi fo ata yemu wo o se ne eye wa woda na wutie pa o se Agyenkwa news eye best na Hilas last go so one so as Aranchamatin and the next president, and what to Mabun for say, Amano Semo Sakasaka de Yeni Humfu. Now, we tip pies ya o mame Palaqua when yes canto. Sansa when you say Dunketiaba. And when ye MPP Chama, your friends say Stephen Timon, when you're about. When you go for the banner, and Mahama back to Mammy and your drum out, Timonium Hopa, among our phone, was a Yahoo Hills Lassie, a sodia, or they a bayano. Nana, among for Adrian Casiano, a sea, Ewaha, na answer your best soldier, my uncle Magaji, alarmment, Mazi alarmment, a ho and a cosa. One more boy dim, Kosa, or alarmment, UTA, Master Kwame, and so say Kashi balance ya, Umotokano, say, was alignment, why alignment, only CC the mount, Master Ken, why car air condition repeller, I want no yet mapa, ma P, any Nana Munyamo alignment,
mutie free swami alament ya ye kan ewie se yeda mo ase se mo je brani adaje na da bia mo de mo fidie no eto ewie se dia wudu swami mazia na nya sam ketua kora ewie ya emos ne abayifo nye oso mutie ye free Ebenezer Mortuary Offices ya che nya sam ketua kora we nipa enti no waka se bayifo nye no bayifo no onye nipa na ni hwe na ni na ma me se wa atafo. Oh, okay. Onzo otie pa. Otie, mama say why chiao je so. Na Lufat ne nsafo ne 7-member committee no mo wo hefa. Ebi o mo so ko pekete. Sa o ho. Yes, sir. Ebi o mo bond ye you mo. You punky do. Yeah, you mo ha. You mo go bi o. So is you. Aha. It's o mani abre. Yes, sir. Mo nya mo tramate. Esan say Crispo say we aban ne kwan so ado mo anya ne sa mo. Nesike gra Ghana for the cha aban ya na ye dey. Ye. Na ba wa chebi. Wan tini ye. Man tini ye. Na anya me dem so. Anya me de kra. Cause we ya can once me. Na obi say ndi asoafo mpanimfo musika wombi. Me ka say bro kanoforia tayade ya o timi ono de so yale anya ha na ebesa ne yade. Ye kukuru ne de ko sa yade ba ya o ba e woda say enkanye chese emwa bia nka wa hanko bewu o COVID-19 yade e chi no. Wo mu an say wo mu ko mu pension ko ba say bia yare e chi wo ma. Ha na ehwe wo mu. E ya na mu ayo. Kanka wo bobra na say wusi so no wa nko fie na say wa homediem. Ana say wa da hwe mayi a ho na so kakra we da ho na hadwene na Stevo o electrician wonzu tie o magaji pa Stevo ye da ase bushafo se mo je pre na mutie Stevo ya baba na o electrician die wono die no se da mu die ni bia motoka na wo bicycle so a ye ho adwuma so ti connect light tu die if you are very fine. Nana just say, "Ye mrantie ne de adwuma no mo ye di nyina ntia me kai say ka mpia kosi ho no mo a bibi bia say wo ku bia